Era. Okay. You chief continency. Oh, okay. Yeah, Asantefo pure. Nti na those days na voter no. On na voter no say you for enya you. Yeah, Asantefo. Rara fo ni na ya Asantefo. Wow. Rara fo ni na ya Asantefo. Obi a obepie ba bibia obeka say Rara. Ah, ne maame ne papa fi Rara o ya Asantehene. Ni chief continency. It's usually nipa be say na mo fi Worawora e bedru ha na hia ha ene de yeah, about 60 or 50. Ye ba say ye ba be hye eye yura and nyam. Oh, okay. Ye ba say ye ba be hye na nyam. Ye ma hu say enye say Rara for ye o eye otiriji ni. Ya te ye ho. Okay. Ye ma hu say osum bi e wo se ye sum yura bia no ye be sum. Oh, yura de o ye nipa bi a onsa nipa mu. Onsa nipa mu. Okay. Onsa nipa. Ana yura onya chance ni so hia na. Wankasa na wan hu say ahusie bi igina wo nipa dua ni. Awodin bi ba so nesa. Onya even post wanya insan oni ni insan ni say mo nchi akra na say onya chance ni say obekọ na nima bu mu ase amana. Ani je bi tini bi bra wo. Wow. Yura na kasa no beka say o Nyankopon. Wow, Asantehene ye Nyankopon. Meka say o Nyankopon. Wow. Because otimi hira meka no say o hira nipa. Wow. Obetimi hira wo. Obusua ene na Asantehemaa Doteyie ende bi kan ya ekoso wo menhia akotofie na busua ye namu a ye pie ye nua akwada bi so akwada no ya akwada keto akura ya ofiri Worawora otimamu na atena tiase na mu ba shi don hwe ko ba shi digi no aba menhia akotofie ni na se na ahema na edo tini ede bi kai o pese obeka ho bi no bo ma bia ebi me ban nua no na na twetwe nko e bi akoso nua bokọ de Yabo. Gede nyame ase ma so ne fro se wada ro Ye pe me Kwame da. Kwame da ko okay Kwame wo firi hemfa wa kan Na me feel Tiriji. okay Tiriji. ya ma ne so bakra Me pe me Kwame da ko feel Tiriji. Eyo Tiriji. Ba ye Asantefo. okay Ye chief continency. to Tiriji fine for put now Tiriji Rara. oh okay Tiriji Rara. I want to free I want to free abedu ha Abedu ase. wow akwan ne wa mo free oti Worawora abrebe If you want and you 10. eno no 10 pm and I'm do kuma say And you do one 5-6 am. oh okay wow Kwame we sure wa be akwada I will feel be say So 22 years. 22 years in this year the no 22-year-old boy dey na e share won kura nti a we say better come there's 8 hours getting to 10 hours be achieve aba na Asantehemaa Doteyie dey na share won kura nti a yes Ye sha me kan ni say Rara for na kasa. Nana Asantehemaa mabu mi mu ase. okay Me fa ni say onye nchen nipa oye nipa oben like ye ben Rara for ye ben ye nipa no okay ye nipa no me kan ni say ye nipa no otufo mabu mi mu ase era ono so me fa ni say ye ofa no okay era okay ye chief continency. so okay Yeah, Asantefo pure. Nti na those days na voter no on na voter no say for enya you. Yeah, Asantefo na man focus mo ya omo ka say ya before because we vote already that time ya copy voter land no me say but say enye say ka satan we you voter land no na ya Asantefo oh okay you ba man shi ha no mo ka say ofurara o ka say ofurara o meji wa because some say o yo monica. wow let's say oko Worawora kro no mu a this year nipa mpem ma wo de o na gitu say o ya Asantefo Yeah, Asantefo. Rara fo ni na ya Asantefo. wow Rara fo ni na ya Asantefo. Obi a obepie ba bibia obeka say Rara. Ne maame ne papa fi Rara o ya Asantehene ni chief continency. it's usually nipa be say na mo fi Worawora e bedru ha na hia ha ene de Yeah, about 60 or 50. nipa be say 50 Any about it. wow e be a mante te say one na ya ahemfo ne ahema Ahemfo ne
me type me age mate and I'm ranting no from us. Okay. It's 8 hours. Na mo kwanza mo ba. I didn't come on how was the feeling like some of Asantehemaa Doteyie? Yeah, ba say ye ba be hye eye yura. And Oh, okay. Ye ba say ye ba be hye na nyam. Ye ma hu say enye say rara for ye o eye otiri ni. Ya te ye ho. Okay. Ye ma hu say osum bia wo se ye sum yura bia no ye be sum. Wow. Nti na ya eno ne ahome kan ye de fi ho no ba say ye ba be te eye yura ni. Sabi amu titi ase na muka mu ana mo banyina na mo bi sa ankomo no ho. Some be say ready mu nyama. Ye ba be hye nyam. Ye ba be ye ne ese ene ne fata. He's obia te edina no ni say yura no ni pani. Obia te rara dina no say yura no ni pani. E na yamamre ni yamane ye twe ne bo ne ye kasa no. Bia so tre say ye asantefo. Oh, okay. Mo ka asantitwi ye bia. Asantetwi na. Entwene so ehun sem say. I mean so ye bo from no say nya. Yeah, Asanteman ya mo no ya. Wow. Sa na so ye bo. The bia mu ye bia mo sa do ane ade nyina. Bia nyum ko nyina bia rara. Wow. Di preocupa mo tena ka mu be say 8 hours. Don hwere wo twe. Na nya me ye hadom. Na ka ka mo be du man sia ko to fie. Wo se mo du be say 6. Mo ba man sia direct sa. Ye ko si o. Na now you can. Oh, okay. Hono na rara for ya you phone ti hono ye ba bia ye swe. Swe wo no adi ye ni mo adi ye ni de aba. Yera. Oh, okay. Okay. So pa no say mo do na ayo ko hene efie nya sa. Rara for the ba man hia bia na ayo ko hene fie ni ye wo se ye swe. Okay. Asa mo so ayo ko fo nya sa. Ayo ko fo. Na say ne mo ni se bi o mi se me ka Asante akunya ade ba ko se de wo kan ya. The same thing. Hene nu ehun tutu e bia ni ye de ni. Wow. Di preocupa mo du kumase. Na mo ko du na ayo ko hene ahifie. Na feeling it say so na mo ho kwasi ya mo bla mo du. Like anigye bi by at that moment no. Because ye share on pain almost about your da you so ya ba hada. Nti asa some short period give me ye man mo ntente ba. Asa ye san ba bi mu na ye hu afesa no anigye bi abegina ye mu ni ahun ka bi pa se ya sabi share bi. Wow. Me mo mu ye ha ye ne se nye party ene nye wedding. Ba no see yes share your hono ye ni ajipa ye ni tie. Wow. Okay. First time I did kan oba mention dia na. What did you about Kidawa? We to so say ni yes sir. Okay. Did kan na die ye to so ni. Ya nyame ya dum a unya akwanya na wani ebo yewura Asantehene so a. Say na ya hosi yo. Oh. Menya na nke ya mama so akosi ya mama so atwenya fa nipa nu ade nya akosi na ni. Wow. Ba ma chia ne da. Meka se na je ni nsemu chia ewo eye ho ya ewo ha ya. Wo ba chia e ku da no ye ba chia e. Na say eh. Enu last year. Oh, okay. Wow. Chia e. Ba ye don't say ye ba ha bia na nye ye ni nu san hia o manfo. Oh, okay. Ma for mo buy yes sir. Ye buy. Wow. Ba won mo be ye program. Bo san no na fine. Ba ye be hia bia so no say etu no won say a na anibre aso bia ni abili bia ye kakra. Okay. Ye hwe Worawora kro no mu adehye nipa wo kro no die wo mu na ni so mo ya Asantehene sa. Wo mu na ya Asante. Wow. Ni na ya Asante. Oka Asantehene no wo papa. Ni Asante wo. Oh, okay. Di wa yen kafra o kasa bia. Kasa bia ka Asante. Oh, okay. Yen kasa bia ka Asante. O chese o ko sem chese mu fi continents. E chief continent. E ka uni Worawora ba ko sem na kra bia wutina ka bia kire na ye ni ahwefo yesia. Ketua bia ya ka mo ati. Yen na ba ko sem no die. Eni say ye continent se ne wo. Okay. Na be fa ne say mentim wo se kakra ba ye. Eni e ka sa de ye tie ho. Akọ. Ti ye ko ye no eni e ko tina ye tabi a ye wo yi. Ba ye dikai tina Krom be so. Nti meka se kran ye nipa no bi bebre na wo eye ba bi se abui abui ni ada abui. Okay. Yo ba bi anabo Adehye ni bi o mo checha o mo. yeah ba bi ana garden wo. Oh, okay. Okay. Ye nipa no bi be wo meka se ye nipa no bebre na ka
kwan so la omo car ono enti ebesi ne okay ebesi ne mo rara for mo da so ane kontena se ewo enkita ye wo kita ho sa ka bi kire me bi bi ye kwa ye sebio ye hini to a kontena se hini ba oh okay e be si bi kire me san ye na akọtra okay san so na obo so bi omo ye bia omo ton safra ya ye dia mo kan e ba ka ti rara ne kontena se ye ti sa ba fan wow because you say ya na mo ti ho na mo free ho ni chi wow what is you say who wa fashion club do or right friend say akwantu tintin no cresa yeah ka hu some akwantu tintin ya fashion bi a ye di the kai journey na ye di fi ye continent e for rara bi a ye we eno na me nya di akwantu tintin afashion bi a ye wura on the soya sene ye bi sa fa otu and obi mano be dina na nan oh okay well would you have you two na we see ni ma ba rara wow ona kasa nso da edi kan ya edi ona kasa nso ba ye wura kasa ba wow okay ye wura kasa nso ba okay enti if you want na la ye be di bia na watu obi no aba be dina na nan speech no ni fa na dia ba yeah wow that's it obi ma podi rara dey no you wura akai mo ya ota won chi obi bia mo sa ye wura so no ye history ye ba ye copy ye wura no ye hu bi bia wow onu say enye say ye nkofofufo bi mo onu say ye no hu ni papa ni na ayoko na ye ba say ya ono so di ye ya wa tu pa ye wura wow ye mu say ayi na se na obo men ha de for anti ni te bia ye nso da mo e wa say eno asese say men ana obo eye aben na me bo na me hye ni eni ye fre no we ni ye fre na Asantehene okay nyame bo no iye akumanyine ye fre o ye de banti ko hye famu a asase afiri banti ye de aburo ko hye famu a asase afiri aburo ye de odi kro ko hye famu a asase afano kra aden na wo ko wankra mie aden na wo ko wankra o demre fa die eno na ben ne oh okay won say send ya we make am no eye udua bro a enye den udua ye banchi odi banchi dua hye enye den bebo am watu nanso mi hu si ya dua ya sie ni fathers ni ana obimpon bi na obekọ na wo afsan fifi aba atase antisa no asem wow let's say ena nipa bi anso nu a obewu a okay okra da bibia nipa bi anu a obewu obe ba be kra se ende mi bewu ana otena mi bewu wow nti ye se aden na wo ko wankra ni aden na wo ko wankra o wow let's say me me to see here tetebe ya na wo bo nyina ye aweho ya ato Asanteman e na rara this year na wo bo Kenya yewura no yesa wow ade a osua ya osua to acha na osua bo ache like me sua bo ache sua bo ache bo rara himfi ana bo bia even no mahima ye mahima na safo arewa so okọ even edwabo bi ase na ye nko a oto safra mi mama kujama wow amen eno ana ye me di year rounds wo ho kakra wow abuzu ti sana te nya be mai o fi se o fi no 22 years isa ni o ya kwada kura wow 22 years and sabi on for wasant semu nya ngro nya sa eno de me point ya mane ne ya okay wow rara yenze o team anthem but yemu bi yemu twafo ni che oti region fine for pot na rara nko be bi na ben rara nko ben rara okay a bit say we fan say oti region ankasa no ufi go taye kwando okay unyadu eye nkonya
abotuas kwame krom Okay. abotuas tapa amanya obarara Wow. nti from nkonya ebani na ayo ti region Oh, okay. unya free nkonya iwura kwando pe wawura bu Okay. wawura bu Wow. ba unya free vote Kwando kwando ra nkonya nkonya wawura Okay. The go we been a ben rara. rara just kind enso wo ho Okay. boe constituency Okay. for we mu for Wem, omo so okay. wo ho omo so wo omo ben rara Okay. na ye nuanom apso kubi Okay. apso kubi enso ben rara nti rara shemfinfi sankuri amabobo rara na show mfinfi rara na ekura shemfinfi Wow. Okay. The you said here, we see a do nipa you Asante no can nipa bata na ho. Na ka say when you akonya chia you shira open. About o chia you ensem. E dey dance here na premier no when you akonya you o mention yi. O betimi adidi afa Asante no. oh you rade o ye nipa bi a onsa nipa The pita. onsa nipa Okay. onsa nipa na you ra onya chance ni so hia na wankasa na wahu say ahusie bi igina o nipa dua ni Amodin bi bounce on say. Unya even post one young insan only insan ni say mo ntia kra na say unya chance ni say obekọ na nim abu mu ase ama ani je bitini bi ba wo Wow. yura na kasa no beka say o enyankopon Wow, Asantehene ye nyankopon. meka say o enyankopon Wow. because otimi hira meka no say o hira nipa Wow. obetimi hira wo I be ye adwuma na ba mu. ebe no be odi na no beka na ebe ba mu pepepe Wow. yura o wo ni odi na no beka bia no ebe ba ti me fan so me ka so enyankopon E wa Asantehene e wa Asanteman ni Ghana nyina wow. And yes, I did the chat for cry. We did ye jaw na yakọ. Rara this year I share one year when you say e be a rara e Asante na yin e Asante for go be wa kon to one na one na woni. Cause we say rara this year ya e share fa wa Asante. What that one can you share now? Ilianu rara for mu akwanti. Me say ya bibi ba say na. Me say mu nyina kwan bia so. Mo dia homeka ne anigye. Ebeba beta ya ye rara na tini na ya bonto aba. Menhia abeso. Meka ne sa wo. Okay. And the chat for cry said the Ira and Sabe way na hema edoti nti bien aretiresem e di nkwanhyesem na rara this year ya won fi share di nu na ota keb don hwebe sem kono aba menhia na Asantehemaa Doteyie nti e di nkwanhyesem ya aretiresem na sebio wo carry share something na Asanteman nyina Yo me ma omo shedi. Okay o Asanteman nyina shedi no okay ya meka ne say owu ankasa krade a empantu nji nti me omo shedi okay na me ma era nso shedi no correct era bia obi a me ma shedi okay enye ye ayepe no correct eno tie ade e da ho ma yi na no correct okay me ma ne shedi pa Matia udini bi modaroma ma me da ya free rara this year ya rara come get that be get that ebusuya ti yento aso na fe di akabia yemfa ensom